Kini kedai ke AKASHVANI Shillong ke khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. En play ke Presiden Draupadi Murmu ya ke Scientific Convention ha New Delhi mentakasngi. Shihajar arspa shiphaungut ki kertong kinya khunne ki election Lok Sabha hakawat baar na ki khatlai tali ki jalla bat Union Territory om ki election commission. Bat kejala Meghalaya ke lapan kre na kementa banjit ya ki armut kinomi khamat chaka yang dorbar thau ain Lok Sabha ha ki election ke banlong ha ka khat khandai tarik menta ubnai. Ka President John Kari India ka Draupadi Murmu kan play mentakasngi ya ka Scientific Convention ba arsingi ha Yasho Bhumi Conventional Center Dwarka ha New Delhi. Lapenlong ya kini ke convention da ke Central Council for Research in Homeopathy CCRH kabalong ka kenhun bahak lidu hapo jong katanat Ayush kum kadak jingrakhe ya ke World Homeopathy Day. Kapang jong ka convention kalong Empowering Research Enhancing Proficiency a Homeopathic Symposium. Kajing temu haba penlong ya ka convention kalong ban kentiu ya kajing a jing sumar ka koit ka kya lengba ki dawai homeopathic da ka ba pensyong nongrim halor ki rukom sumar katkum kajing start science. Ka election commission kalaong bakidon shihajar arspa shiphaungut ki kertong ki banya khun ya ki election ka Lok Sabha hakawat ka baar na ki khatlai tali ki jalla bat Union Territory ki baladap thap kerteng ki don baro arhajan hundriuspa laipau laingun na ka banta ki prapau pratali ki constituency. Bat hadin baladap bishar benya la shem ba shihajar sauspa arpu pratali ki long ki babiang. Kajing thapvon na kabanta kawat ka baar kan long hak arphon riu tarik menta ubnai. Hakani kawat baar ka Kerala kadai ka babun tam kinung ya aireng ki badon baro sans pangun na ki arpho tali ki parliamentary constituency bot sa ka Karnataka sauspa khandai phawengun na ki khat sautali ki constituency. Hakawai ka constituency ka baha Tripura ki ladon hadu khat saungun ki bala leit thep kerteng. Menteri Rang Bado Narendra Modi ula ai khublai ye kibriyo ha ka jingrakhe ya ka nauf samvatsar hau kurbo ba ula ai ha ka social media Modi ula ai khublai snam thamai ba suk bakmen badap jingsuk jingkemen bat jingdep karhai batru ka jingko jingkhya Menteri Rang Bado ula ai khublai ru ye kibriyo ha ka jingrakhe ya ka guthi padwa cheti chan navre ugadi Sajibu bat che rauba. Hakijin rakhe ya ka navratri umudi ula kermen bakane ka tamasa bakrao jom ka jingmani ya ublai shakti kan wanra ya ka sup kasan ka roi ka par bat ka jingdap kerhai. Menteri Rang Ba ke Sikkim ubalong ru ulong yalam jong ke Sikkim Kramtikari Morcha SKM Prem Singh Tamang unya aireng na ki atli ke Assembly Constituency kata ke Soreng Chakung bat ke Renok ha ke Jaka jong ke Poklok Kamrang Constituency ke baula job ha ke Snem Arhajar Khat Khandai. Ke election shike yang dorbar thawan balai phau arngut kidukhan jong ke jilla Sikkim bat ka wei ke Lok Sabha seat kan long ha ka khat khandai tarik menta ubnai. Kene kadai ke AKASHVANI Shillong ke buan lam shapi ya ke kubur. Ka jilla Meghalaya ke lapan kre banjit ki arngut kinomi khamat shika yang dorbar thawan Lok Sabha ha ke election ke bansalong ha ka khat khandai tarik menta ubnai. Ki kertong ki be aireng na ka Shillong Parliamentary Constituency kilong uba Vincent H. Pala na ka Indian National Congress INC ikong Amperin Lingdo na ka National People's Party NPP uba Robert June Khalcharin jong ka United Democratic Party na ka Regional Democratic Alliance RDA uba Ricky H. Sinkon na ka Voice of the People's Party VPP. Katba Natura Parliamentary Constituency kibanya khunnik election kidon laingun ka Agatha Sangma na ka National People's Party NPP
Usaleng A Sangma nak Indian National Congress but Uzenet Sangma nak TMC. Kat bak election sa Lok Sabha kalanang jan ka Regional Democratic Alliance RDA ka bakentup yaki artli ka sengsan hima jong ka Meghalaya kata ka United Democratic Party bat ka Hill State People's Democratic Party hnen kaski kala pelat yaki matrekam jong ka ha ka jihalang bat kila pathai kubor ha Shillong ha ka balaya don lang u president jong ka UDP uba met ba lingdo bat ukertong ka RDA uba Robert June Karjarin. Haka jingkren uba met ba lingdo ulong ba ukertong jong ka RDA na Shillong Parliamentary Constituency un shimkya ban pentrekam yakimat bapher balakadaw hakimat trekam lada un shajet kumu MP jong ka Lok Sabha. Ulong baka RDA kanyale banang penklan yaki Autonomous District Council haka jela bat kan penti kenaru ban pen yaki jing jong ki samla. Kalong ka badan kam bandan ka National Youth Policy bat ka National Sports Policy na kabanta ban kentil yaki sab ki pong jong ki samla haka liang ka tem kaput karwai ka siyaw bat ka sports ulaban rap shushu. Ha Tripura ka sorkar jala kalaweng kam shipor yaki laingut kinong tre sorkar bakan thup ya uwe ubatrei hapo ka Tripura State Rifles. Kikubo sorkar kilaong baki jingkan no baki penkhen yaki kandon jong ka Model Code of Conduct lasam baki long ki basisha hadin baladep token bat ajing menjur da ki Election Department. Layatho ba ubay nakitay uday unong hikay ubatray hapo ka Primary Education Department kat ba ubay pat uday ubatray hapo ka Madhya Shiksha Education Department bat ubay pat uday unong tray jong ka 7th Battalion ka Tripura State Rifles. Hakatayaw baladeb ru angut kinong tray sorkar kila syaweng kam shipor na markaji simbanta hakikam san pertay bat kajing penken ya ka Model Code of Conduct. Ki pulit ka Government Railway kila penlong ka jingtalasi haka Rail Rajdhani Express number iway arsaw arlay hajaka sangi Rail Hagawahati Assam haka bakilayo ban kem iway ubriw ubaday unong syong ka Bihar rengkat bat sawsong ukani kibak ubakya saw kilo. Kani kalaja haka platform ka banengkong jong ka jaka sangi Rail Hagawahati ha Assam. Kani kajing yokem kapin ya kajing treshitom jang kitanat sentian ha kajing yakun persya ya kajing kayi bean ya kajing di pinbuai. Ban penkut ya kubor mentaga step sa sisien ngan pensngaw ya kimat bakongsan. En play ka President Draupadi Murmu ya ka Scientific Convention ha New Delhi mentakasi. 6,000 arspa shiphangut ki kertong kenya khun ya ki election Lok Sabha hakawat baar na ki khatlai tali ki jala bat Union Territory on ki Election Commission. Bat ki jala Meghalaya kalapan kre na kabanta banjet ya ki arngut ki nomik khamat saka yeng dobar thawain Lok Sabha ha ki election kabanlong haka khat khandai tarik menta upnai. Katu ko kubor kalakut naka AKASHVANI Shillong haka po prabaje nginya sok baga Daily Station naka benta ko kubor haka katin Hindi ban pinbu da ko kubor haka katin Pareng haka po pra katsan minute kane kadai AKASHVANI Shillong.